Zolo Isikhonzi senhlupheko uShembe kwelakaZulu enelisiwe ngomhla ka-15 kuJune 1927. Isihlabelelo lesi izwi lezulu lizwakele emhlabeni wonke, lizweni bantu nonke, alikhethi noma munye, liyababiza bonke abantu, alikhethi noma munye. Singena noma kanjani kwingosi ihlabelelo zamanazaretha namhlanje sino Dr. Xhakaza njengoba sazi ukuthi ke odokotela bashintshana. Yena ke sinaye ke namhlanje uthe Maqingwane ngiyathanda ukungena ngale ngoma yiyo ke le esimtholele yona. Dokotela ngokukhulu kwethoba sikubelele sikwamukela. Maqingwane bakalele ngiyazibongela kakhulu ngethuba elinjengaleli. Dokotela siyabonga kakhulu. Ngiyazi ukuthi ingoma le wathi uyayithanda kakhulu iyakuphilisa mawuyizidlala. Ngiyithanda kakhulu ngoba Maqingwane ikhuluma ngomongo omsebenzi esibhekene nawo samanazaretha ukuthi uMnazaretha abuhamba umhlaba wonke. Nezizwe zonke zibuzwe nezilimi zonke kungabi into nje yalapha kwaZulu kuphela. Okay, Dokotela mhlawumbe kodwa ngaphambi ukuthi siqhubeke ke na umsebenzi nohlelo siphathelelo namhlanje kunesikhalazo esike sabakhona esingenile emva kohlelo obenalo ngomhla ka-30 January kukhona ke abaye babhala mengaphosisi abe SA Jewish Board of Deputies bathi khona bebathinteka khona ngesikhathi uthula ingozi. Impela Maqingwane sithanda ukuthi sizwalise ukuthi isiqalo sesitholile sisizwile bathinteke ngephuzu lokuthi kuthiwa bona njengoba bemhlophe nje abayona inzalo kaJakobe sikushilo lokho. Ngakho ke lokho ngifisa ukuthi ngikubeke ngokusobala ukuthi cha ukuthinteka kwabo nathi siyakuzwa sifisa ukuthi sidlulise ukuxolisa lapho ngoba uma sikhuluma la sisuke singaqondile ukubulala imfundiso zabanye abantu. Engifisa ukuthi ngigcizelele Maqingwane ukuthi njengalokho singenalo ithuba lokuthi sibe ne-public debate ngale ndaba abakhala ngayo, sifisa ukubanika isiqiniseko kodwa sokuthi si-available uma befisa ukuthi baqhubeke ba-engage nathi ngalolu daba, sikhulume sibone ukuthi bathini sithini. Sivulelekile ngoba lapha asilwi, sikhuluma nje into esifuna ukuthi size abantu bakithi. Siyabonga kakhulu Maqingwane. Okay, no siyabonga kakhulu Dokotela. Mhlawumbe ngiyazi ukuthi ngaphambi ukuthi singene kuyona uthe kunanodaba ufuna ukuthinta ethanda babuhlungwana lo mntwana wasesikhothe. Maqingwane khona umntwana wasesikhothe engilongaqala ngade siqala ngiqala kule ngosi owayelokho engithinta ebika usizi lwakhe ngoba Maqingwane ngifisa ukuyikhumbuza inhlalo sothu ukuthi uma siyethebeleni siyokhonza uNkulunkulu uJehova kuphela. Sisuke singayeli ukuyobuka okunye kumele esicabanga ukuthi kumele sikubuke bese siba nenhloso zokuhlukumeza ke manje lamantombazane asuke eze ngoba efisa ukuphila isimphefumulo yakho lapha ethembeleni. Manje na lo ntombazane ngeke ngimushe igama lakhe ngenxa yokuvikela yokufisa ukuthi avikeleke angahlaselwa. Kuzothi la abantu abangase bazinikele nje ukuthi basize abama professionals eku-adviseni noma ekuyaleni noma abazokwenza i-counseling
ngoba uhlukumezekile utraumatized noma ekhuluma yamoza ukuthi lento yamhlukumeza iyabuya isithombe sayo engqondweni yakhe. Ngifisa ukuthi abangase babe nolwazi ukuthi angasizwa kanjani bangithinte mina ngizobe sengibanikeza inamba yakhe lo ntombazane ukuthi naye athole ukusizakala aphile impilo emnandi njengabantu bonke emhlabeni. Inamba yami nje kuseyena 0824832126. Ngifisa ukuthi bafake imessage ka WhatsApp uma ngenzeka ngoba yona engijwayele ukuyicheck. Bese ngibanika inamba lentombazane bese kuyayisiza ukuze iphile impilo emnandi nawo njengabantu bonke iyeke ukuhlukumezeka. Ngoba ikingiphathe kabi lento ngicabanga ukuthi siyaqhubeka nohlelo khona umuntu kodwa owathi mezwa wasebona ukuthi mhlawumbe ngasasizakala mephonsa isikhalo kanje. Ngiyafisa ukuthi ngathi asizakala intombazane uphole konke kubuhlungu abuze kuphole ngempela ngeke kungenzeki kanje. So ngifisa kube njalo Macingwane. Bengifisa nje ukubeka lokho bese ke sengibonga abalaleli abakhombise isasasa kakhulu so nyalo siqhubeka sikhuluma nje ngithintekile Macingwane mangithola abantu bekhomenta bebuza ngazi ngashumayezeka. Ngishunayezwa ama-comment abantu nezenzo ezikhombisa ukuthi abantu lenkulumo iyabathinta ngathinteka kwasamina ngabona ukuthi futhi uNkulunkulu uyakhuluma kubantu bakhe lapha. Imphefumulo yakhe le afuna ukuyisindisa uNkulunkulu wethu uNkulunkulu kaIsrayeli. Kodwa khona bakubiza ngophakathi. Manjena ke sengithi angibuyele kule ndawo bakhumbuza abalaleli ukuthi babengezwanga mhlawumbe ukuthi ngangishilo ngabeka i-disclaimer yokuthi angiyena umfundisi ngiyilungu nje lebandla elingenaso isikhundla futhi angibhekile elizona izikhundla kodwa ngenza engisuke ngikuthunyiwe abaholi bami ukuthi awuhambe ukhulume kanje kubantu bese ngiyangiyokhuluma kodwa angikwenzi lokho ngoba ngiyumfundisi Macingwane. Ngicela ukuthi abantu bakhumbule lokho bangangichathi noNkulunkulu kaIsrayeli bese bethi hawu usumfundisi cha angene mfundisi. Okay umfundisi. Cha kulungile Dokotela. Kodwa mhlawumbe ke sizwe ke namhlanje ukuthi usiphatheleni saqhubeka sisidlala lesithombe engicabanga ukuthi abantu kuningi kakhulu abacoshana abafunda khona. Impela Macingwane ngiyajabula kakhulu ngangeni kulamavesi amabili engizozama ukwa-summarize angibonga uDr. Mahaye ngomsebenzi alokho eqhubeke njalo khona la kulengosi. Ngiyancomeka kakhulu konke umuntu alokho ekulalela ngoba ngiyaqaphelisisa ukuthi angadlulwa isikhathi sokumlalela nami ngumlaleli wakhe njengoba ngikhuluma lapha nje. Ngiyancomeka kakhulu. Manje na ke Macingwane ngifisa ukuthi umlaleli ngoba la ngiphethe ilokhuzana ngibhala amavesi la Macingwane ngesingisi ngoba iBhayibheli ezulu ngibengabi nalo ngoba leli eli-study Bible libhalwe nge-English. Manje na-ke sihlushwe lokho kodwa umlaleli avule uJeremiah 51 verse 45. Lapho uNkulunkulu exwayisa khona abantu ethi mabaphume eBhabhiloni babaleke eBhabhiloni abantu bangahlali kulo bazisindise ngokuthi babalekele ulaka oluvuthayo lukaJehova. Ilapho ke isixwayiso but elinye ivesi engifisa ukuthi abantu balivule singakaqali isambulo 18 verse 4 lapho uJohane wesambulo ethi wezwa izwi liphuma ezulwini lithi phumani bantu bami kulo eBhabhiloni ukuze ningahlanganyeli nezono zalo ukuze ningatholi izinhlupheko zalo ngoba nje iBhabhiloni liqhubeka limcasula uNkulunkulu kukhona izinhlupho ezisazolifikela iBhabhiloni lihlushwe. Manje uNkulunkulu uthi abantu bakhe abaphume kule iBhabhiloni. Manje na-ke namhlanje Macingwane ngifisa ukuchaza kabanzi ngoba ngesikhathi esedlule sayithinta kancane le ndaba sayihlokoloza nje ukuthi inkolo le yakhandwa abezizwe sekuchithwe inkolo kaJehova nemithetho yakhona kwakhandwa inkolo eyayisuselwa kodwa emkhubeni yakudala seBhabhiloni. Ngoba njena lapha neRoma kwakunoNkulunkulu wakuthiwa uNkulunkulu welanga wakuthiwa uSol Invictus. uSol Invictus ichaza ukuthi unconquered sun futhi ilanga elinganqotshwa. Manje ilo uNkulunkulu ke owayekhonza kakhulukazi ngesonto kwakuba nedili nomkhosi okukhonza lo uNkulunkulu waseRoma ngesonto ngoSunday. Manje na ke ake ngichaze Macingwane ukuthi
ngempela lenkolo yaseBhabhiloni yona uqobo lwayo yayimi kanjani ngoba phela sesibonisise Roma manje sekuthi isise Roma sekukhandwa lenkolo entsha yokuchitha inkolo kaJehova. Ake sibuke kancane background yalenkolo yaseBhabhiloni. Lapha amacingwane masikhuluma eBhabhiloni ke sikhuluma ngamaBhabhiloni awu2 kakhulukazi. Siphinde sikhulume ngeBhabhiloni yakudala lena esithi kaNimrod. Bese sikhuluma ngeBhabhiloni ke manje entsha lena kaNebukadnezar. Ahlukene amaBhabhiloni, hlukene ikhathi kodwa kuseBhabhiloni eyodwa, hlukene nje ikhathi. Lapha sikhuluma ngendoda eyayibizwa ngoNimrod mhlambe eyafa ngonyaka ka2167 ukufa kwayo, kodwa le ndoda lena angichaza ukuthi iyinzalo kaHem ngoba sike sachaza ukuthi uHem unguyise wezizwe ezimnyama zaseAfrika. Kule nzalo kaHem izalwa ngoKhushi ngoba siyazi ukuthi uHem wazala amadodana, kwakhona uKhushi, kwakhona uPhuthi noKhanani, kwakhona noMizrayim. Esimchazile ngesikhathi esidlule sikhuluma ukuthi uMizrayim uyinzalo yamaGibhithe ngoba amaGibhithe amhlophe amnyama. Ngizwile abalaleli bengibuza ukuthi ngisho ukuthini mangithi amnyama ngoba amhlophe amaGibhithe. Bakhonjiswa lawa amhlophe phela bona, abakhonjiswa lawa indabuko yaseGibhithe. Thina sikwaziyo ngokufunda i-dictionary yeBhayibheli ithi uHem wazala izizwe ezimnyama, so iGibhithe ingiyabantu abamnyama. Siyazi ukuthi yanqotshwa ekhatheni eningi, ingakho sekuvezwa abamhlophe nje manje. Abanqobi bayo laba abasuke bevezwa la akubona abomtsinto okuzimilela eGibhithe. Yes, eGibhithe. Yizwe likaMizrayim nje lelo. uNimrod noSemiramis. uSemiramis wenza umhlolo njengoba mhlambe sokhumbula amaqingwana ukuthi wathi eyizele indodana yoNimrod lena ayicamba ukuthi iyoNimrod ochaza ukuthi we shall rebel, sizovukela, we shall rebel. Waqamba wathi uNimrod mayisikhulu siyindoda siyigiant silapha, wasephinda futhi eseyigana futhi yona yena uSemiramis. Wenza amanala anjalo ukuthi ethe kade izele ingane ikhulu bese egana futhi. Hayibo. And bangavala umntwana bahlala nje beganene base bekhanda lenkolo yaseBhabhiloni okuthiwa inkolo yakudala yaseBhabhiloni, i-mystery religion of Babylon. Lenkolo yaseBhabhiloni ke ihamba mase efile uNimrod, kwase kuthiwa hayi uNimrod akafile uselangeni futhi usenkulunkulu welanga ngoba inkathi esaphila wayebizwa uNkulunkulu. Wayeyiqhawe eyisiqhwaga esikhulu, eyomzingeli omkhulu, ehlakaniphile, ewumbuso oqala emhlabeni, yena umuntu oqala wabusa abantu emhlabeni. Pheme sehambile uSemiramis waseyitholela enye indoda esethola kuyona indodana ayibizwa ngoThamuz. Lo Thamuz lokwasekuqanda manga sekuthiwa cha uSemiramis ukhuleliswe imisebe yelanga ngoba phela uNimrod indoda yakhe useselangeni manje. uNkulunkulu khona elangeni lemsebe yasingena esibelethweni kwasekuhlala umntwana uThamuz. Ilapho ke la lenkolo yabezizwe abayiqamba ukuqeda inkolo kaJehova. Yakhiwe lapha ekuthenini kube sengazuthi hayi manje na-ke nangu noMaria naye wakhulelwa ngomoya ongcwele. Isukela lapha leyo nto leyo ukuthi le concept ye immaculate conception isukela kule nkolo yakudala yaseBhabhiloni. Abantu research lokho bazakuthola. Lenkolo ke yaseBhabhiloni. Mina Dotela ngifuna ukuzwa la ukukhulelwa kaMaria ekhulelwa ngomoya oyingcwele uthi kwakusuka kulesi simo esenzeka leyo mfundisa ngithi doctrine leyo yalenkolo entsha eqanjwa abezizwe abatha bezizwe iyona nkolo sefana hando ngakusha kulahlele kaJehova. Abekho abaprofeti abake basho ukuthi uMaria uyokhulela ngelokhuzi ngomoya ongcwele. Abekho. Singalifunda siliqede ekugcineni ayekho indaba ukuthi kongena umoya ongcwele esibelethweni ebese kukhandeka umntwana. Cha akukho lokho. Lento isuswa la ngoba abezizwe amaRoma ayefuna ukulahla inkolo kaJehova, ayefuna ukudelela uJehova ebese ekhanda inkolo ebese esabalisa ngoba enamandla ngokumbuso politically. Asebenzisa amandla epolitiki asekhanda lenkolo. Enalezi imfundiso zaseRoma ngisazozisho zibe ningi. Mangisho Roma ngisho umbuso
waseRoma ukuthi lo mbuso waqamba lenkolo sabasha ababusi bakhona kwakobani uConstantine wayekhona wayeqamba lento kwaze kwakhona umkhandlu iCouncil yaseNicaea siqhubeka lapho ke manje. Hey no ngiyayizwa kodwa ngisazokubuza mhlambe ngoba ngisafuna ukuza ukuthi ihamba kanjani ngoba ngizwe uthinta le yokuzaleka kaJesu amini kaJesu kodwa ukuthi uMaria kwafika ingelosi yathi uzozala indodana kodwa kuzokwenzeka nje obusho ngomoya ngomoya engcwele so sengifuna ukuyibuka ngiqhathanisa nale oyithintayo kaNimrod ukuthi uthi lokho akwakuyimfundiso nje yamaRoma kumbe umbuso wamaRoma imfundiso lena yabezizwe sibekhanda inkolo yabo ngoba isisekelo sezinto ezikhulunywa uNkulunkulu kithi zikhulunywa ngabaprofeti. Umprofeti Isaya wayezochaza mhlambe nabaprofeti bachaza ukuthi kosukele kanje intombazane eyintombi into egcwele imane nje ithola umoya ingcwele ungena esibelethweni. Yabo kodwa masibuka ukuzala kwaShembe ezithunywa sasezulwini akazala kanjalo kwahlangana owesilisa nowesifazane ngoba kufuneka imbewu yowesilisa bese kwehla umoya wasezulwini ozoba lo muntu othunyiwe ngoba umoya wasezulwini uShembe wehla wazohla lesibelethweni ngoba sengena imbewu yomuntu wesilisa. Iqiniso linjalo ke iqiniso lokuzalwa komuntu osuke ethunywe esuke ezulwini kuthiwa hamba emhlabeni uyoshumayela izwi laNkulunkulu ubuyisa abantu ubabuyisele uNkulunkulu. Uthumekile wazalwa kanjalo ke basamazi ukuthi umoya usezulwini njengamanje wehla baba inyama phakathi kwabantu ngaleyo ndlela kwahlangana umayekisa noSitheya bahlangana kwase kutholakala umntwana. Le yambali uthini ngayo? Lehambali izwi lathi malifika kuSitheya lachaza ukuthi okudlile udle umoya ongcwele uziphathe kahle ngoba uzozala isithunywa sikaNkulunkulu. Kodwa akusho ukuthi leyo mbali yaphenduka yasiba imbewu ngaphakathi esibelethweni ngoba wayengakacelwa ngisho ucelwa kwaShembe wayengakafika unhliziyo ezothi ngizocela isihlobo esihle la ngoba sibona intombi la kwaHadede. Wayengafiki kwakubikwa nje wayesabikelwa ukuthi iziphathe kahle uzozala umuntu oyisithunywa sezulu. Uthe manje sebehlangene sebeshadile uSitheya beno ubani lo umayelisa. Uthe manje sebeshadile kwayimake efika uShembe ephuma ezulwini ngokuhlangana kwabo futhi nakhona sebeshonelwe ingane eziningi kodwa cha akafiki lo thumekile ozayo. Maseza wase lifikiza unhliziyo nasho ukuthi nangokuShembe ebenimlindile useyeza manje uyeke lo sesibelethweni manje kodwa sebehlangene ngokwenyama ukuze kutholakala imbewu yomuntu oyindoda leyo mbewu leyo ebese ke esefikela kuyona uthumekile. uNkulunkulu asebenza ngendlela ehlukehlukene usebenza ngendlela eyodwa akasebenzi kanjena ngala ebese sebenza kanje yalapha yacha. Okay no kulungile ngiyakuzwa dokotela asiqhubekeni asiqhubeke baba. Lapha ke ngifisa ukuchaza ukuthi yonke lento yenzeka njalo yenzeka emva kukaZamtholo emva ukuthi sekubhidleke iproject yalombhoshongo waseBhabhele. Kwenzeka yonke lento nje kwasekukhandeka lento esithi cult ngoba ngeke sithi religion egcwele le i-cult ya yoNkulunkulu abazidlozi ntathu takhandeka kanjalo ke ngoba uNimrod uSemiramis uThamuzi. Kusho ukuthi le mfundiso kaNkulunkulu ozidlozi ntathu iphuma khona la eBhabhiloni njengoba lo mbuso owawunamandla emhlabeni wakhanda inkolo efundisa ngoNkulunkulu ozidlozi ntathu iphuma khona la eBhabhiloni. Ngifisa umlaleli ayazisisa lento ayibona lento yasabaliswa ama-cultures ahlukene amasiko empilo ahlukene nezilimi ngoba iBhabhiloni ngaleyo nkathi yayindawo eyayinempucuko iyona center empucuko eyayikhona emhlabeni so yonke into eyayifundiswa lapho yayimukeleka kubantu ngoba kwazi ukuthi iphucuzekile i-civilized iBhabhiloni. Njengoba namhlanje abezizwe basifundisa yonke into ebhedayo siyimukele nxa ukuthi sicabanga ukuthi baphucuzekile sicabanga lokho kodwa hayi ukuthi kunjalo. Lapha ke kuveza lapha emacingwane ukuthi kuqale kanjani ukuthi umuntu azenze uNkulunkulu ukuthi ethi umuntu ehamba la emhlabeni azenze uNkulunkulu. Lo concept ye-humanism ukuthi umuntu nje azibone ukuthi emse uNkulunkulu.
qale lapho eBabylon ngoba sibona manje kunemikhuba ukuthi umuntu azishwa yena ephile emhlabeni esenyameni athi uNkulunkulu into engase truth manje leyo ngoba siyayibona isukaphi isuka lapha eBabylon eMaqingwana lapha ke bengifuna ukubheka nje kule le oyichaza ngoba ngicabanga ukuthi ile mawukhuluma ngokuthi uNimrod mawukhuluma ukuthi ikhuluma ngobuthathu kaNkulunkulu ngathi le ilethu ubuthathu kaNkulunkulu ubuthathu emunye ke manje kulenkolo yabezizwe abayiqamba la emhlabeni ngoba kwathi uNimrod engasekho emhlabeni uSemiramis waphaqa abantu ukuthi bamkhonze kwasayena wasethi ningikhonza mina nendoda yami engasekho eselangeni eNkulunkulu plus nenodana yami futhi siyo uNkulunkulu sibathathu kodwa le mfundiso kaNkulunkulu othi eyedwa bemithathu isuka lapho ngoba manje kwasekuwukuthi iTrinity ngamnyamazi lenkolo yeTrinity ingakho lenkolo lena yabezizwe iyiTrinitarian religion kanti le kaJehova iUnitarian faith system Unitarian okuchaza ukuthi ukhonza uNkulunkulu oyedwa kule kaJehova akhonza uNkulunkulu abathathu lapha ke labo uNkulunkulu ke kuthe mabesele sabalala ke ezilimini zonke emhlabeni siyabona ukuthi khona amagama anjengobhali loBhali lona wakudala noAshtoreth uBhali umele uNimrod lapha neKhanani uAshtoreth noma uAshera umele uSemiramis bese kuzoba uThamuzi wayevele ekhonza kanjalo uThamuzi ekhona lapha neKhanani Maqingwana uma ngabe siqhubeka sibhekisisa la uzothola ukuthi uma ngabe sibuka imikhosi esigubhayo kulenkolo le eyaqanjwa abezizwe kukhona imikhosi okuthiwa ama-Easter leyo nto leyo yama-Easter ayimangazi ngoba iyinto esukela egameni lika-Astarte onkulunkulukazi wasePhoenicia okuseyena kodwa uSemiramis no-Ishtar onkulunkulukazi wama-Assyrians okuseyena futhi uSemiramis uSemiramis wakwazi uba nobuciko bokuthi ubunkulunkulukazi bakhe abusabalise bese kuba namagama akhe ahlukahlukene ngokwezilimi ngezilimi emhlabeni ngoba njena une-title uSemiramis abizwa ngayo kuthiwa uQueen of Heaven aphinda bezwe ukuthi uMother of God umama kaNkulunkulu uQueen of Heaven uyindlovukazi yasezulwini lezi zinto eMaqingwana abantu abayibuka abayithatha for granted bebuka lezi ithombo kuthiwa ezikaMaria uMaria sephethe ingane uMaria uQueen of Heaven esenento la emzungeze ekhanda la kubese eba uQueen kusukela kuSemiramis ebese ba uMother of God uveze phethe umntwana ubese ngathi uJesu lo mntwana kusukela kuSemiramis ephethe uThamuzi ile ndaba ke Maqingwana engifuna ukuthi abantu bayicaphele baphume eBabylon babaleke ngoba ulaka kaNkulunkulu luyeza ngoba eseshilo nje esethi abantu babaleke baphume eBabylon kodwa ke Dotela ngiyayithanda ngoba ngibona isikhathi sima kanje ngoba le Trinity bengifuna ukuyibheka ukuthi kunencwadi ekafunda uDokotela Mahayi lana ethi yayibhalwe inkosi uJG ilanga uShembe wesibili ekhuluma echaza ngenkolo yomNazaretha ethi inkolo yomNazaretha phezu kwezinto eziningi engathi ungathi uma uyichaza bese uyazisho khona la hamba khona khulume khona ngokuthi bakholelwa kuNkulunkulu bekholelwa uNkulunkulu indodana kanjalo nakumoya engcwele bese uzobheka ihlabelelo 154 sithi ngiyakholwa kuyise nakuye umoya engcwele ukuthi le Trinity iyangena kumaNazaretha hayi baba ayingeni iTrinity kumaNazaretha ngoba mina nje siyazi ukuthi uNkulunkulu munye uJehova kuphela manje uma ngabe sizothi iTrinity iyangena kobe sesifanisa nalenkolo engikhuluma ngayo la ayikwazi ukuthi ingene uNkulunkulu munye mhlambe komele sibuke icontext ukuthi kwakuthiwa lokho kuyiphi context sibuke futhi nesikhathi wakusho ngaso ukuthi sasizomvumela yini uShembe ukuthi akhulume indaba enjengalesi khona namhlanje ngoba siyazi ukuthi uShembe wafika kukhona izinkolo ama-missionaries ayesefikile esabalisa ukukholwa ayekuphethe kodwa still uthumekile wayesethunywa wathi wahamba ushumeza abantu bami
wasethi ngoba sebekhona abashumayelayo manje ngoshumayelani mina nathi izwi angibathumanga labo bantu. Mhlawumbe Macingwane sengigoqa nje angigoqela ngoba ngenzela ukuthi kube khona isikhathi esikahle sokuthi umlaleli ayinambithi into ekade sikhuluma la ukuthi bese sibezelela ukuthi zimbili nje izinto sengigoqa nje Macingwane zimbili nje izinto ezizimpawu ezalenkolo yabezizwe kakhulukazi into yokuqala inobuthathu bukaNkulunkulu uNkulunkulu bamthathu emunye Trinity of God. Esibili into sekuvala ukuthi lo nkulunkulu uphinde futhi abonakala eyisimo somuntu sathini ukuthi uNkulunkulu akabona ayekho visible akabonakala athinteki usendaweni zonke kodwa umoya kodwa kulenkolo uyabona uba nesimo somuntu ngamanye amazwi kunegama eliapply lapha elithi anthropomorphic form uba neanthropomorphic form lo nkulunkulu abezizwe uyakwazi ukumbuka umdwebe umbaze umbeke laphana kukhuleke kuye ngoba phela uNkulunkulu abantu bashaya isiphambano lapha benze yonke lento bekhonza lo nkulunkulu obukwayo ungowezizwe vele ngakho ke angigoqe kanjalo nje Macingwane ngisho ukuthi engathi umlaleli angaphinda alalele ngesikhathi ezangoba sesiqhubeka sicubungula ulwazi esilithola la kule ndaba yokuthi iBabylon iyini iyayimi kanjani ukuze umlaleli kumkhanele kahle konke lokho. Kodwa dokotela ngiyafisa ukuthi mhlambe ngesonto elizayo mekwenzeka ukungiphathele isihlabelelo sika 185 ukuthi methi usizi lumlodwa inhlungu nazo zimizodwa nobubele bumubodwa bese ethi emnqamlezweni ngoba mawukhuluma ngomnqamlezo ukhuluma ngoJesu angithi so ke ngiyafisa ukuthi lokho ke Macingwane ke asimbizi ngoJesu ke manje sesimbiza ngoYeshua ngoba sesathu ukuthi sakhohlisa bezizwe bathi khona into ekuthiwa uJesus khona into ekuthiwa uJesu cha uYeshua le 100 futhi yayimnyama manje uShembe uyakhuluma impela kabanzi ngoYeshua esichazela ukuthi wenzani wafa kanjani okukhombisa ukuthi uNazaretha buyinkolo kaJehova ngoba uYeshua wayengaphansi kwalenkolo kaJehova eyayivele ikhona azange aqambe inkolo entsha manje uShembe uyamazi uYeshua ukuthi wayekhothamela uJehova naye eyinqiko kaJehova eyindodana futhi kaNkulunkulu. Izwi lezulu liyamema bonke abantu alikhethi nanoma munye siyabonga kakhulu Dr. Mhlawumbe ungafuna ukuyiphinda nje inombolo ngoba ngiyazi bafuna uzofuna ukuthinta kodwa Macingwane ngicela ukuthi bathinde ku-WhatsApp u-082 483 2126 kakhulukazi lentombazane ehlukumezekile ngiyafisa ukuthi ithole ukusizakala ngoba ngiyengihlupheke ngoba mina ngumuntu ongekho qualified endabeni zokwenza i-counseling sengazama ukuthi ngiyithumele lapha ngithi ayihambiye lapha yothola ibuye ithi hayi angisizakalanga. Okay dokotela siyabonga kakhulu isikhathi sakho Jeff nangokuza futhi uzobuya siyiqhubeze le ndaba kuningi kakhulu esikufundayo. Siyabonga kakhulu Macingwane nabalaleli. Okay sibonga kakhulu. Siyabonga kakhulu Dr. Qhakaza ingosi ihlabelelo zamaNazaretha kanjengamanje ukhona ke Zolo